алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі саатқа бойле малюмат. Керіч политехник колледжінде миналар тапылда. Бойле месач бүгін шырның полисы дарясыне келді. Бұақта ачқы ішлер назірлігінің матбуат қызметінде хабер еттілер. Оқув мойсисесі бірден тешкерілді. Епсі талебелер ве ұжалар тахлие етілді. Ама булав ялан олып чықты. Тақықачыларының мәліматына көре месачны Амурск вилаяты Благовещенск шерінің 4 студенті йолағанлар. Яланжылар енді яқыланды ве қабатыны өз бұнларына алдылар. Қатырлатамыз, октябрның 17-сінде тамамшу колледжде 18 яшлы студент Владислав Росляков өзі ясаған патлав тертибатыны қоланды, ожаве талебелеріні атып өлдірді. Cumhuriyetimizin yılbaşçısı ДНР başı Deniz Puşilinin inaugurasiyasının bağlı resmi merasimlerinde iştirak etti. Tedbir Donetsk şehrinde olup geçti. Devlet Akademik Opera ve Balet Teatrının sanasına ДНР bayrağı, standart ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin anayası alıp çıkıldı. Bundan son yanı saylanğan yolbaşçı öz halkına sadık kalacağı haqta and etti. Sergey Aksyonov epsi Kırımlılarının adından Deniz Puşilin'i böyle galibeyle hayırladı ve bu tedbir salavcılarının işançını tazdıklanğanını kaydı etti. Irina Kiviko Kırım'nın 10. vice-premier naziri oldu. Bugün Sergey Aksyonov onun tayinlenuvi aqta emirini imzaladı. Ona binaen Kiviko hem Nazirler Şurası reisinin muavini hem de Maliye Nazirliginin yolbaşçısı vazifelerini becerecek. Hatırlatamız, oktyabrның 22-sinde Aksyonov Irina Kiviko'nu iqtisadiyet ve maliye sahalarında kuratorluq etken vice-premier naziri olarak tayinledi. Bu senesi oktyabrның 31-inde Kırım'nın Devlet Şurası Cumhuriyet Hakimiyeti reisinin muavini vazifesine onun namzetini uyguladı. İcbir korkutıvlar Moskva'nı Azaq denizindeki milli hafsızlık meselelerinden çekilmege mecbur etmez. Bu haqta jurnalistlerge Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek, Avrupa diplomatiyasının yolbaşçısı Federica Mogherini'nin mesajını tefsir etkende bildirdi. Belli olğanı kıbı bu sözler Avrupa Birliği tarafından Azaq denizindeki vaziyetinin bağlı meseleler çizilmesi haberinin bağlıdır. Mebus ES Rusiyaga nisbeten degildi, Ukrainaga nisbeten tenbeylev көрсетмек керек деп қошты. Ни точные меры, ни советы, ни уговоры и уж тем более угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море. Заявление Федерики Могерини было бы более уместным для официального Киева. Там ее слушают с открытым от усердия ртом. Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада. Azaq denizінде Украин сыныржылары Қырымлы Норд кемесіне яқылаған сон кемелер қатнавы еле вазиетда кергінлешті. Москва бұны дениз терроризмі деп сайды ве денізінің озыне баққан қысмында сыныржыларының ішіні құветлештірді. Бұна қаршы Украин арбилері Русия кемелер бақылмасыны да қатылаштырғанында қабатлады. Ноябрь айында Украина тарafı Бердянск ве Мариуполь лиманларында Қырым территориясына кірген 15 кемені яқылады. Бұндан сон Федерация Шурасының азасы Франц Клинцевич Русия Украинаның ялда васталарының кечмесі үшін Азақ денізіні қапата біле деп білдірді. Василий Ганыш 12 елға апске алына біле. Киевнің Днепр район махкемесі Қырым Мұхтар Жұмхуреті Юқары Шурасының сабық мебусына азатлықтан марум етті. Bu haqta prokuratura ARK деп adlandırılған idarenin saytında haber etili. Ukrayn mahkemecileri Vasiliy Ganышны devletke qarşı xıyanetlік etkeninde qabatlaylar. Prokuror faaliyetçileri qaydetkenlerine göre bu 100-ge yakın qabatlanuf aktlarından birincisidir. Kırımның sabıq mebusu Vasiliy Ganышны Kırımdan çıkan vaqt Xerson vilayetindeki sınırda 2014 senenin aprel ayında yakılağan ediler. Sonra Ukraynada 2 prokuror ondan $45.000 habar talap etkeni belli oldu. Yani bala ve sport meydanlarının alı, azbarlarının abadanlaştırılığı ve yağmur sularının akızılığı problemaları. ONF ekspertleri yerli hakimiyet vekillerinin birlikte Ahmezjet'nin birkaç sokağında reyd geçirdiler. Cemaatçılar 2 yıl devamında alıp barılған işinin neticelerini çıkardılar. Bu teşkirivlerde bizim muhbirimiz Ayşe Şulakova da bulundu. Ev etrafındaki teritoriya su ile tola ve son bütün bu su mağazga aqa.
Ақмешітті первая конная армия соқағында ерлешкен Эванын сакинлері атта кичік яғмурдан қорқалар. Яғанақлардан сон азбар ақықи өзенге чеверіле. Не жаяв, не де арабада кечмекнің чаресі бар. Черкев сувлары бүтін кварталдан ақып келе. Хотелось бы хотя бы воду отвели. Hiç olmadan bizim evimizni suvdan korçalasınlar. Çünkü her bir yağmurdan son böyle vaziyet peyda ola. Mağazda dım. Бозбарда канализацияның әр вақыт проблемлер бар еді. Ләкин бір ел әвелісі азбар территориясының абаданлаштырылуындан сон не язық вазиетда кергенлешті. Құрыжы шirketi yolunu ve kaldırımlarını asfaltнен төшеді. Ama сув ақызылуы için ise tek 2 улақ қалдырды. Bu ise yeterli değil екен. Поставлена задача временные меры сделать колодцы для сбора сточных вод и разработать проект работы по отводу дальнейшем уже инженерное решение по решению этой проблемы. То есть сброс воды в ливневую канализацию. Bu ise Zaleska soğağında sportif meydanчығының қоралары. Да doğrusu ondan қалған şeyler. Kemer yerlerini sakinler özleri tamir ettiler. Комплекс тұрғанына ise belli olğanı kıbı da bir yıl bile olmadı. Вы должны выставить сегодня ему претензию. Siz bugün ona pretenziya çıkarmak gereksiniz. Birinciden o tertipke getirmek gerek. Sakinler azbarlarının abadanlaştırığı neticelerinden memnun değiller. Sportif meydanчығы dağılıp başladı. Rahatlık zonasına ise yetip barmağa kıyın. Yolçıklar kerekli kıbı değil, yarıq yok, meydanчығının mahsus töşemesi ise teşildi. Bu azbar territoriyaları boyunca ONF ekspertlerinin birinci reydi değil. Olar formirovание комфортной городской среды adlı federal leyhanın amelge keçirilüvini nezaret eteler. Rusiya prezidentinin avalesi boyunca bu maksatlarga er yıl 25 milyard ruble ayrıla. Сегодня была необходимость. Bugün leyha smeta vesikalarını yanıdan bakmak gerek. Onu yanıdan sayıp çıkmak gerek. Lakin bu hepsi kuruculuk şartlarga ait olmalı. Tış hizmetçi işandırganına göre noksanlıklar yok edilecek ve bu işler garantiya hesabına becerilecek. Devlet bir kapik bile ayırmayacak. Выполнит замену покрытия, которое пришло. Тыш хизметчи бербат алда болған төшелмені değiştirecek, sport meydanчығының құраларını da değiştirecek, бözisi insanların xavfsızlığına bir şey tesir etmemezligini teşkirecekmiz. Cemaatçılar anıq olğan bozuvlar aqta malumatını yerli ve regional hakimiyet organlarına teslim edecekler. ONF ekspertleri ileride de leyhanın amelge keçirilüvini nezaret edecekler. Ayşe Şulakova, Ivan Yevdokimov, Millet üçün. Milli күреш бойынша сайлав турлары екунленді. Енді тезден Қырымда қожаман финал олып кечежек. Ең күчлі күрешчелер өз имканларны сынайжақлар. Бұл сене іштирак етмеге істегенлерінің сайысы айретте қалдыра. Іштиракчелер ғалибе ұғырында күрешмеге азырлар. Тafsilaтлы жабы Зымнев Бетекелев қамызда. Milli Kureş boyunca çempionatının finali başka kunge keçirildi. En güçlü insan unvanı için kureşmege istegenlerinin sayısı çok olğanı sebebinden yarışının teşkilatçıları tedbirini başka zalga avuşturmağa karar aldılar. Şimdi endi 70-100 insanını sığdırgan oda kerek. Yılının en esas turniri Lokomotiv sport kompleksinde geçirilmesi planlaştırıla. Şimdi binada büyük suratnin rekonstruksiyalı barıla. İşlerinin yekunlenivi dekabrının 15'ine planlaştırıla. Kuruculuk aksav көзге алып, yarış yanvarının ortalarına geçirildi. Tedbirinin geçirilecek kununu teşkilatçılar bu hafta devamında ilan edecekler. Все те помещения, которые мы рассмотрели на данный момент, это помещение медицинской академии, Ледовый дворец, помещение КФУ, они не способны принять данное количество. Максимальное количество, которое способны принять, 300-350 человек. И необходимость в этом только возникла после того, когда мы получаем огромное количество заявок от участников, от простых людей, которые хотят прийти поучаствовать, посмотреть на данный турнир. Yüksek seviyeli ustalar, parlak tutuşuvlar ve canlı duygular. Kureş boyunca açık çempionat er vaqt dolu tribunalarını toplay. Milli kureş öz coşkunluğunun ve tecrübeli sporçularga kol tutmak imkanının özünü celp etti. Bu sene geçirilgen çempionat olimpik çempionu Rustem Kazakov'un adını taşıy. Kureş yarışında istegen er bir insan iştirak edebilir. Tek bir şart bar, sporçının 2017 senesinin 1 oktyabrınece alıngan Kırım propiskası olmak gerek. Galibe kazanganlarını 4 avtomobil ve para mükafatları bekley.
Қырым полис идаресінің хадимлері ағыр жинайетте қабатланған инсанны яқыладылар. Оны чоқтан қыдыра әділер. Кезлевнің полис қысмына 31 яшлы сакен мұражат етіп, яш егет оның мобиль телефоныны ве саатыны қырсызлығаны ақта хабер етті. Полис хадимлері дерал жинайы иш ачтылар. Тақиқат кетіш атында яны делилер белі олды. Жинайетчі Эвель Апсте болунған Волгоград вилаятының 45 яшлы сакені олып чықты. О күчік балаға yüksek дәрежеде зарар кетіргені үшін федераль араштырувында болунайды. Қысқа мүдетте жинайетчі Ақяр шерінде қолға алынды. Медениет, санат ве туризм университеті өз 70 елығыны тантаналы шекілде қайдетті. Мерақлы программа ве али оқу юртының ең гүзел студентлерінің чықышлары байрам концертлеріне келгенлерге бойыкте сурат бағышлады. Тет бір насыл кечкен ақта мұхбиріміз Мухаммеди Киреев тариф етежек. Храм Медениет, санат ве туризм университеті ось юбилейні хайтеті Эршей Дульбер мерахлы ве юксек севейді кечімесі үшін очалар студентлерінен берабер бір ел деваманда программаны уйдырдылар, ве репетициялар кечірділер. Я бы усилила науку, конечно, очень сильный профессорско-преподавательский состав, но, на мой взгляд, немножко не хватает теоретических научных дисциплин. Усилила бы науку, возродила клубное дело, ну и обязательно построила бы общежитие для студентов, оно необходимо. Бүгінгі күнде университетте 1225 студент оқы. Али оқув юрты режиссерларны дизайнер, хореограф, балетмейстер, чалғычы ве актерларны азырлай. Бұл елдан есе яны факультет açıldı. Bu içtimai medeniyet faaliyeti факультета. Этот год, предшествующий празднованию 70-летия, был годом очень сложным, в то же время очень значимым для университета, потому что при поддержке Министерства культуры было проведено очень много мероприятий по улучшению даже материальной базы. Бұл университет үшін хусуси олды. Медениет назерлігінің қол тұтывы или чоқ иш япылды. Сыныфлар тамир етілді, мультимедиа тақталары ерлештірілді. Яны урбалар алынды. Ве en muhim театр залы ғайырдан тамир етілді. Энді бұл ерде en земаневи аудио ве видеотехника ве мебель. Все направления обучения в магистратуре получили аккредитацию лицензирования, и наши выпускники могут с гордостью работать во всех учреждениях, где востребованы будут специалисты нашего профиля и нашего уровня. Университет инкишаф etmege devam etti ve gelecekte o'z faoliyatini kengleştirmege planlashtira. Kukiyet университетте o'qimaga kirgan studentlarning sayısı yıl-yıldan arta. Muhammed Kiriyev ve Владислав Кравцов millet için. Қырымда молодые профессионалы adlı 4-cü açıq региональ чемпионат башланды. Тантаналы açılу мерасимы Қырым Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinde olup geçti. Чемпионат 12 компетенция бойынша кечірілежек. Ярышта Русия Федерациясының чешет регионларından келген 100-ден зияде инсан іштирак етежектір. Тafsilatlı жана Жией Саеванның левхасында. Parlaq, renkli ve meraklı 4-cü regional çempionatının açılığı tamam boylu şekilde keçi. Bu halkara harekettir ve onun esas maksadı işçiler zanaatlarına meşhurluk vermektir. Konkurs 5 gün devamında geçirilecek. Öz bilgilerini ve kabiliyetlerini 100'ge yakın iştirakçı numayiş edecektir. Onların istidatlarına 140'tan ziyade ekspert kıymet kesecek. Onların sırasında hocalar ve çeşit idarelerinin hadimleri vardır. Новые номинации, много новых номинаций. Вы знаете, наверное, для меня не важно их перечислить. Для меня важно, что практически все они представлены в отраслях специализации Крыма, начиная от рекреации и туризма и заканчивая сегодняшними проблемами стройки, автодорог. Кстати, автодороги на следующий год однозначно включим. Все они представлены. Master-klasslar, münakaşa meydançıkları, laboratoriyalar ve ustahanelerinin takdim etilivi çempionat çerçevesinde her bir yaş bir zanaatga uygun kabiliyetlerini belgilep olacak. Çempionat iştirakçısı Galina Petruhina'nın aytkanına göre bu meydan tecrübe ve bilgi paylaşımı için güzel bir imkandır. Bu yarış özünü ileride mütehassıs olarak göstermek için yaxşı imkanlar verir. Özünün için çok yanlış
жаңы шейлер ачмаға ве оғырашқан ишыңы севмеге огреті. Диана Байматова кечкен сенеде озыны перчемлік ішінде сына бақып иштирак еткен еді. Южно-Сахалинск шерінде кечірілген 4-ші милли чемпионатына қадар еткен. Оның қайдеткеніне көре ярыш конушмаға ве чешін инсанларының иш мунасебетлерінің құрмаға имкан бере. Он меняет жизнь. Бойле тәдбирлер керчектен де аятыңы деңіштіре. Сен озын доғры алып бармаға огренесің. Вақыт істеген кібі олмай. Этрафта дайма инсанлар ола. Кез бақа бір шейлер айта весен бұңа алышмақ керексің. Тедбірнің сонында топланғанлар гүрделі алғышлар ве фейерверклерінен World Skills байрағына қаршыладылар. Ойында халқара космик станциясында ве 20 мемлекетте болынды. Илеріде бұл байрақны федерал округларының мерkezleri, бұйық регионлар ве Русияның белі мәселелері қабыл етежеклер. Наджия Исаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Қырымға келген шетел туристлерінен ақымы арта. Бұақта Жұмхұриетіміздің курорт ве туризм назирлігі хаберете. Шетел мемлекетлерден яны ел байрамлары күнлеріне сатын алынған авиабилетлер сайысы 5-тен 8,5%-ға артты. Ярмадамызға Русия, Қазақстан, Алмания, Қырғызстан ве Израильден келмеге істейлер. Русиялілер арасында да Қырым севілген ерлерден бұры деп сайылам. Ве Сочиден сон екінші ерде тұра. Бірде-бір туристик сервисінің статистикасына көре ярмада ичбір вақыт қышлық йөнелешлер арасында бұрынжы басамақта ерлешмеді. Ама бұл сене Қырымда уникаль адесе юз бере. Русиялілер тамам қыш вақтында ярмадада ратланмаға істейлер. Ве туристик бизнесі бұна диққат айырмақ керек деп хабер етілі Қырым Жұмхұриеті курорт ве туризм назирлігінің сайтында. Москвада Қырым көпірі тасвирленген почта маркасы бастырылып тақдим етілді. Тақдимнаме транспортная неделя 2018 адлы тедбір черчевесінде олып кечті. Почта құланмасына марка ноябрінің 6-сында кірсетілді. Оның тиражы 230 бен нұсқадыр. Яны тымсал 2 купонданы барет. Оның үшін дизайнер Ресам Русияның ең бұйы көпірні бутонле тасвираты болды. Ресам çalışқан вақтында бутон фоторесімлеріні ве весіқаларыны угреніп чықты. Бойсе кереч боғазындан кечкен көпірінің конструктив хусусетлеріні ве тышқы қияфетіні сақлап қалмасына имкан берді. Почтовая марка является миниатюрным художественным произведением, но даже в таком формате выбранный формат подчеркивает собственную грандиозность и длину моста, который сегодня является наиболее протяженным инженерным сооружением в Европе. Медаллер, фахри ярлықлар, хатыра бақшышлары ве баш мукафат. Ахмеджет районның Сарабус қасабасында Янгыл атлетика бойынша Идманджи Ислам Куртитовның хатырасына бағышланған Кутлеви чапу өткерілді. Ярышта елден зияде инсан іштирак етті. Тәфсілатлы Айше Шулакова біле. Старттан эвел, чешіт межгулетлерінен оғырашмақ, әмді рух жеттен азырламақ керек. Мұндан сон зафер үшін алға. 3, 2, Бу еңгіл атлетика бойынша Идманджи Ислам Куртитовға бағышланған Кутлеви чапувдыр. Бөлетет бір әнді 3-ші кересі өткеріле. Бу сене чапувда 50-ден зияды инсан иштирак етті. Ярышта адет үзре 3 километрлік месафені чапып енмек керек. Бу чапув Сарабус қасабасының бір қач соқақларында кешіріле. Өткерілген ярыш бұл тек спорт дегіл. Бұл нам қазанған Идманджиға минетдарлықның білдірме имканыдыр. Ондан да башқа, инсанларының күчіні ве чидамлығының нумайыш етмектір. Мында ян-яша спортчылар әмді авескарлар чапалар. Оларнен берабер эфсаневи спортчының турулары ве жиенлері де месафені енелер. Опек мераметлі еді, ләкин мераметлігі тек өз ішінде еді. Спортта есе серт еді. Данил Мироненко финалға бірінші еттіп келді. Она Ислам Куртитовның дәрслеріні алмаға қысмет олмады. Ләкин Идманджи ақта чоқ әйі сөзлері шытты. Өз ғалебімі Ислам Куртитовға бағышлайым. О ұлы инсан еді. О Сарабус үшін чоқ шей япты. Марлен Асановға спортқа авеслікні Ислам Куртитов ашлады. Оның бірінші Идманджысы еді. Жестюр вечі дамлы олмаға, ғалебеге интылмаға огретті. Шымды яш спортчы бұтын Русия ярышында муафақиет қазанды. Это был мой первый тренинг.
Тренировкага келгенде мен вақыт идман этмеге истедім. Озымы мукемеллештірмеге истедім. Маға тамам о ярдым этедім. Тренировкага бір инсан келсе біле, о бір онен идман этмеге тырышайды. Ислам Курсиетов хаста олған вақытында біле өз талебелеріне вақыт айрайды. Яш несілге сағлам аят тарзыны, спортқа севгі ашламақ үшін омырыны бағышлады. Идманжы өз сасында бір sıra белі спортчыларыны тәрбиеледі. Yapıp olamağın şey yoktur. Yapmağa istenilmegen bir şeyler vardır. Çünkü birkaç bir hıyın Allah'tan ve vaziyetlerden gayrı, yani hastalık olabilir, hıyınlıklar olabilir. İnsan daima özünü yenebilir, disiplinasını, iradesini topla, bütün hıyınlıklardan atlabilir. Ve ömrü devamında o elbette bu öz şiarının, bu sözlerinin örneğiydi. Her yıl idmanjının doğan günü arfesinde çapuf yarışı ötkerili. Noyabrının 20'sinde İslam Kурсиетов 71 yaşını dolduracak idi. Ayşe Шулакова, Рамазан Аливапов, Millet için. Şimdilik bu malumatlarının epısıydı. Saat 21 buçukta esekelece haberler programmasını kaçırmanız. Biz ile olunuz.